Uyabona ukube bengizenzela ngikwazi ukuyibheka ngaphezulu lokho engigade ngakhona bengingahlela a peaceful protest whereby simobilizela ukuthi akekho umuntu okumele aqale emsebenzini ngoJanuary until uhulumeni wethu azakwazi ukusilalela. Kusolakala ukuthi ngokuhamba kwananga uDJ lo odutshulwe lapha eCarlton Center lapha na eJohannesburg kuCentral ingenxa yokuthi ube ne-security company ebiyenza njalo ama-evictions laphana umabhilidi lawa asuke esedliwe yifika namthwalo abantu bokuhamba lapho khona kade ekhipha khona ama-security akhe ekhipha ama-illegal immigrants. So base badecide kwahlongoza ukuthi kungcono ukuthi abulawe. Bangakanani abantu asebehambile eGoli, sikhuluma kade sitestify ama-members awu-2 e-Operation Dudula abulewe futhi ngayo leyo nto leyo abantu bokufika labo kuthiwa abafowethu. Hayi bafowethu mina ngazi ukuthi oJulius mabezwa ama-allegations akanjena ukuyekuthina ezingqondweni zabo kwekufikeni nabona bonke nje abahola abakhona ngalabantu ngoba abantu baseningizimu Afrika bathi cha ake sisale sodwa silungise izinkinga zomndeni sodwa ake behambe qala sibone ukuthi sinankingani kuphi kwi-unemployment. Manje uhulumeni osiphethe ngeke uzusho futhi uhulumeni ka-ANC lo nenkinga angithi bonke bayinhlanganisela lapha national kukhona oGayton Mackenzie namaqembu abo khona abantu bonke ngokwahlukahlukana i-DA angaze ngizwe ekhuluma ama-illegal immigrants ukuthi bayazi vele ukuthi kunabantu abamhlophe abangenawo ngisho ama-ID wala eMzansi bayazazi indlela aba-privilege ngakhona kwezinye zezinto. Yabona nje bafethu sisenkingeni ngeke ungitsheleke nabanye laba kade kuphi kambe le ezansi ngasekhaya eMaritzburg kade bephithizela ngoba nabo ubuholi buhlukene phakathi ngalento yama-illegal immigrants asizwe ikhulunywa phezulu ikhulunywa yi-ground lapha so yonke iyaxaka kahle kahle asazi ukuthi ubani osupport omunye nomunye ongamsupportile omunye kuyinkinga nje kakhulu and mawuthi uyabuka ngalolu daba labantu bokufika baningi futhi abantu abazohamba kunabantu abaningi abangaphephile. Hayi bafethu mina ngiyazi lento le bangakanani abantu bebula ukubulawa komuntu lo muntu obulalela lo muntu mawukuthi umuntu okuhamba kumanje kudala iwelile ibhoda akayekho kumanje welile ibhoda lapha khona uphumlile akazi nokuthi lidumephi and ayekho umuntu ozomtrace amthole yombambaphi ngathi kuhlula ngisho imonto iyowela le North Coast yaKwaZulu Natal le koManguza ibheke ngale Mozambique ayisabuya mangabi ke yawela ngikhuluma nje ngagcina ngizokuthiwa kubhiza ngazi kwakhiwa i-concrete border what but kunobuholo obungajabulile futhi ngaleyo concrete border ayi sisenkingeni ngane zakwethu.